alone. Aran ko mas bigat kurang law samat ko labalap yes parabat sudah bot kala ko labalap pergi arkadan Brahma ya benar-benar kids, no mon silang ya tuan tu kelail, kayak Pwuhng silang pada para itu, kalangan level penir mais, orang pada tuan kekoyak. Pukul enam dia Kadkadaur dia terdekat orang melihat kau kemudian kalau dan bonus chief clerk Celebram Senator KAPWARESOU Senator Vicky Carl Senator Bill E. Edward Senator Stevie G. Edwin Senator P. Joab Senator Legislature Senator Danny Senator Kadkadaur Senator Pwuhng. Mr. Speaker. Hey, Iban Patrón, Ulianti Melel, Opsi Speaker, o Pwuhng, Korot Makaturan, what, Layang at Tiger Katlan and Uyakpur. Monotaiban Katlan and Uyakpur, my prayer when Kakulian Tailti, O Yasab Matai Sakaratan, Pwuhng, Melel Chakaran Misik, o Pwuhng Lab, Angubran and Ilab, Kaipuni o Wawlab, Angubran, Raksoko. Wala pangubran isoko waun ki sabul marlikan ko nanalang ko nang kaniyay ko waw toro rong lapalap kay tipalian tiyak momotso government national state or local government waun ki kabinan Pohnpei Honorable Stevenson Joseph Karyaun kabina the acting governor Honorable Francisco Yohanis waun ki siyong ko pong lapalap Honorable Nelson Joseph o yangamui siyong ko pong kan koros Ojaksit itingal waong Vice Speaker o Honorable Senator kan koros melel lang sa umuro o loisyo nalay mo sa risyo kan koros lang kasampal kan ng chamber wood men Pohnpei koros pong kalapot pong tagapaypay kan o nanway kan maslikan Pohnpei rakat o iban pagkaktayan niya o pananan uyak purun ranwot o iban patroan pagkita Vice Speaker ang kakalway tayo Angan Vice Com Broyo kalway kaibanan. Tangan siguro. Amo na itan Pwuhng sakar pahinggap pa tapos ang uliya bawat ako magkuro ay tungal sakar mesik o sakaran tahan mau ang kapay ang kakmiya. Ang tahan kubur o ang tuon Pohnpei insak. Patunan maluwat ay tungal sakaran mo pa ang kupromoy. Waw nakikampakapayan na Honorable Senator Karos. O Israel, stabakan may yang sopay iyalam-alaman man sa marawat. Mang speaker nuwaw, imang patawan sa karom, umututop paki kapantalaan watawatin channel. Amen. Insyaallah magit kamagit mamiya
Upagi ami akaryaman pe koros mo ujung kamagito masani ay uwo masani show kamelala me shodre masani ben rawo karatak tay rijeng tier walatar kamagit mamie jalan kapandela watawat o sabul matay journal kami pais Kalangan man speaker na wow sa karir kami yung mamotwit dalang kaktorok tiyang raisuwa walu. Chansal kamagit mamiyayar Thailand torak tang nambe isu o walu taigat katiar bon nambe isu o walu asul gat kilong kamudan ko sunet kan o resolution kan makoro sabul man kier asu mawag taibil katla mo taili ban pona se Kalangan ng mang speaker na wow sa karir mamot kasambalwit sa karir kami yung mamotwit dalang kaktorok tiyang raisa kayo panorder of the day. Chansal kamagito Pwagi ami akaryaman pan kamugitok try katiar pa an order of the day ye standing committee report o iban po na sa chief clerk Standing committee report number 2 line di Sakpayo Mepit Chocus Harvest sang Standing Committee on Resources and Development. dito na essential report word pan report out sang committee in R&D karate pan po na sa committee MLL chairman Edward. From the Honorable Speaker. Honorable Speaker, kung puriya mo na ibang ba't-pachay, may sagarot promo ay chungal sagarang kay paniyo wow ang kakpachay sa pulungan na sansaler. Ay chungal wow bang from the Honorable Speaker, mga vice, honorable members, ang agi staff kan yung pachang yakupur. Honorable Speaker, man sagarang mall watch, mga kariyaman chaylang kakpachay nan maasan pan standing committee report, tuwi sa kisula, kanyal risak pay. Amen. Chansal mo kamagit sang chairman and R&D pwagi ami akaryaman pang kamagutay ban po na siya koros mo utung kamagito masani ay uwa masani show pwagi kamagutay pwaitar ay ban pleo po na siya chairman and R&D Senator Edward. From the Honorable Speaker. Honorable Speaker, essential ma standing committee report tuwi sa gisu level niya risak tayo pacho lang floor motion yo ma pacho sang Senator Pwuhng chelang kak pacho yang nan we have been assessment yo buan kak wawatong mall watch machay bang kakan apali site pen takasingay niyay assignment watch kung assign lang sa mo committee na R&D. The Honorable Speaker, prayer po yung song Melel Gulian sa mo committee na R&D o oralaba report watch. Sansal me sa mo committee na R&D pachoyang karongay raigan mo ulian Department in Resources and Development o yung aki office in Fisheries and Aquaculture. O may na ko na ngayon sansalang mall watch me lasin achay say takasingay riyakita isak payo lamalamak mamiya sang raigan maganak piyapwali te saman mga piyapwali lapin sa tinpay watch pachowan me relamalamang me kakar chalang kak pachoyang nan wiyaban say takasingay essential on kuburkan biya pa na chay kin apali melel takasingay niya regulation mga apali ari nintuan na ray kawait sa bulmumi committee na R&D maraban anana assessment you when we parang kak report tong malwatch the office kapina the office kan mga apali out of an assessment kung kaksan sa lang child, machay kak kachiyang nan tatok pen melel sa takasingay. Honorable Speaker, sansal ni kawait mapachodo sang raigan maganap yapali labin sa tinpay watch. Pachuan kawait langar pachetin apali survey watch nan sabul maray physician in pachet mawiyawanan. Arin sumpong machay pachuasang lalit kach lalawang pachetin 25. Ari Honorable Speaker, ipachuan pan kawait chocho isiban lugayang ache committee na R&D ran kachkita ta pachuan ta sabul maray kawait.
iba lugayang molwa junsak wagi kawait mesochi sansal nan report bilyang uya tipsong totok sang nan journal. Ari Honorable Speaker kom kubraya we mo manaiban patuan oralapi report watch we sansal memia regulation me itan muman wiaban achaiban pachoyang nan wiaban saik takasingay. Ari Honorable Speaker panoralaban report watch match hoy men lukayang molwatch porang kach kita kawait potatok watch ang kachla dapat wala mo kalangan from Honorable Speaker. Kailangan ko promo Chairman Edward pwede KAPWARESOU open report. Biya iran kapatapat siyang committee. Kamu Vice Speaker. Kalangan Speaker, kayo ay tunggal katungang committee. Mo ini kono yang bilka perang uya ay tunggal sakar mesikuaw. Mintuan uya pan parakuan wow makin sansal pagi uya lang motra paytight nilang. Iman uya ay tunggal katungang committee pagi robrot mesansal. To bilka pengang introducer ta ni senator me bilka makitata makituat pagi esansal ansore sodo tu sumu muyawi te makitin say takasangay. Ninduan tupsayo mawasik dapat paywat po yung bilyang sa wasa Pohnpei. Nan legislature mawakan mo yung masan makitoto piltoketa uyapan tatawat po kaya na pamilya. Pilan experience makitay sa poliman kaya so may kinsay-say pilkin uyata kamarang po uyapan poy interesting aramasakan o sangkan koros. Ikabinggayang kamiti arka kayang orenti porang kak kira koros. Makayo kasampal nan raya na sawut company me bani alet. Nan kayam saklan say me uyawi batuan olon koroyaman me atungal business pato Seoul pato Vietnam o Fiji. Olman isri batuan mama morda so awi kayam saklan olma pato to saik. O bilsansal nuyapan kasantikan na bil ilabalan tok lautong railakan mesay kata sumung ke patotari uyapan robrobut and kak kaninay kuniyan sumret tantol ngo kitong o kasantins kesual memia labalan totok labalan kamurang uyawi takatuk igak taman tama uyawi meyang pitatan patolaw kalalamawi makitin apingta uyapan totokan panta sumung takatuk. Ari magayo kasambal aramas me bam point out kompanyo an ka kroprot tantor kyan sa technology meaning kamangay tatok ren nanti yang crop pattern owner partners ka orang ka kawi pemaban toto company competition bilban laut karata ay tungal kapang ang report wat kakaya kalwa pan tatok me anso matangyo token kapayapayan waywat ang aramasakan kakay makit apan makit mao ay tunggal kapungang kamti o department kan me kamti awang rentola o yang narkak pwede ka mga panaramas ay tunggal sa karatamat mga speaker. Kailangan ni promo Vice Speaker kami lalame sa karataan kapyang yumo kailangan ni promo miyadra iran KAPWARESOU pen report Problema po na si Senator Simon. Kalangan Speaker, mo na iban pato kumkuburo po ay tungan sa karataan kaping wow. Nagkakpato sa pimamame, pato yan nilang may sa karamot. O saksit gan patuan mo kami, pa Speaker, Honorable Senator Gan Koros. Pohnpei staff at patong tayo may sa karamot. Speaker men patuan patrong ay tunggal chairman ang committee na rendi. O patuan me totok wat representative toto may kasih men Pohnpei pa men patuan section di ko assessment ana wiawi. Ari nintuang kawit ang committee taylang kadyang nan rob-robyo pangkak katira kada wasakan ni kala Pohnpei tagyang Pohnpei kan me say tagasangay kakuyawiya. O yawan toton manikawat sanger
la sinain so me say we will let them. Committee pilpan sakara kat dua tagis kayang me pit apol pan say sumo. Ay so me pansensalir committee men akis kawit malwat trailing katyanan kasandiyan na togi mo ba nakis kamangayong Israel kan makin sa sumumpuagi experience me trail sa pulman kini lasin sa sumumawiyaw. Hari ang so me pansensalir assessment Butaan pamiyo kalanga tayo pang uyawiyong isngokan me pan menyang painta sumumsang Pohnpei. Kamiti pilmoy pang kaway tulungan miyo kasandin poy yung makayong pa me Pohnpei yang katiyang lale o Israel kan me pa men painta sumum repananane rangkak aleti te kak paint sumum nituan inong me kamiti pa men kaway tulung. Hai i Robert me patkiyong ay tungal chairman o patuan me committee pilman kawait ma assessment with pampoida tu sumum me korus pa main kasih engkak wiawi nan summer and paradanwat nan summer on son common school panene yang kotiong nan tay sumuma ira bukat me mempat kira itu ngal chairman o piliang Tokyo nan report ara lapot kalangan speaker Kalangan President Simon. Pray po na cuma Senator Edwin. Mawar Senator Simon na Senator Edwin. Kailangan, Mr. Speaker, Patrang sa kong sakaratan wa kami miya Yarmela Wan kan kami. By so honorable member kan Israel kan mayang Patrang trial may isang ranat. Inanan kaping tiyang kapti NRNT out of an report o may sansal mo affecting say sumum te egun wiyawi Pohnpei. When morning you magan Israel men Pohnpei kan te Israel kan men yang saik men igawat yang Israel opportunity mo Israel nagak we ata this morning on sapul Israel peningin kan I may nok amoy na sansal mo me aleler wana show you me si sumum bilsalaw yaw I betuan kami aleler ni ibilkin rongasang Israel kan me bilkin tu sili Pohnpei na in Israel katete me many gawat population many gawat me bilrak anso more opportunity mo Thailand play open up light wet and kakan uyaw po and bil sawa siya ta Israel kan me kin ananak sinse sito kala puyaw wakalang ton teto bugat uya anso mo Thailand take advantage anso me uyaw iya sama kawitin committee and uyaw in summer of 2025 maintain kak matanga siya moin tama ka sumbal to kan kak Polda ni momio me pan suto kamorong tuwa ta tama uyaw last time kalangan Mr. Speaker Senator Edwin, mawar ay ban toneset Senator Pahrek. Kalangan ko Mr. Speaker, una iban yang rowan megot na report mo trailer patren kamoy algan matching haruyay tungkol sa karatan kapem wow ban kuran sa material code kapalapon kamoy Speaker Vice or honorable members chorus I kayuman baruan kabungang Chairman no Committee NRNT Ye song kay may men baruan kay dekwen Pwuhng reports and gag kuyamen kubukubura men baruan me kay dek ansyo me ban chong ang child kagan sisi but kami baruan makonahan uyawi mohon mat child kag patugati kami patugati ini ban telong o regulation me apali sumum ibil baruan me moinieu me konang engkak recommended chosen and parliament kagelaga
kusana tuwad. Karabe, tigak padawan me ngitai palangata. Amoin, abil kona yang wasakan magtail kotora la puyan niya wasan nak. Padawan me wasan nak pukat. Intention magkukuha yung wasakang ma'am. O ansyo miragin tawi wasapukat. Ragan tawi itu tama ragan tiar. Te padawan ta sang wasakan upit ma'am. Kapeng ko robot what main bangyar men tipson the talk po. Nailenter kubukupuram one ray na show. May ban kameli ang gadail me. Say ka kuya. Maniga me Appolen me ordinance shipments. Okay, picture Katibin manan. A sound to me incorporate for Kabarabaran sound maniga what Kapoita. Even and me organization me you research and Pohnpei near input. Mau competition about one tuan lagi anju mau enggak yung orang ini organisasi yung matan ke merup. Kira bin badawan yang sumum songkan meminansit dan container we are in research. Oka katiragang ketail bendon pe yawan amauran cawan menikah kan meniye. Imandan en bilmiye kosenat meregulate passion. Udah enggak pi medical passion all year round. Sang negara bisa speaker meminta motion rodang cemasan dan robot V6AH sabal magi. Kan iban ponese kamu kita magu premain ponese ira senator Yemen makawatan hindi mana monte. Senator Likanet amone iban ponese senator Likanet record and reflect senator Likanet yang tuwa tawiyak purangan. Kalangan kami speaker. Imenyang pateng kawaitkan mesansal mawaya tuwal Secretary Wao Pangkupuromi Vice Honorable Members iray ko may pateng kita mesang ranwet to piliang pateng kita dan kabiasakan. Mr. Speaker, ay kapten ki melel report na patomo dahil kalangan ng kamitian na R&P ipatuan me kawit mesansal economic assessment and wiawi ito wasakis may suda aleti mamia kawit pen kaptelongan moni kita lang kamanalaw assessment ng Kadkadaur iwasa may service patoy kalangan Nangan kalalabak yumo komkak sawas chairman Kalangan promi honorable speaker Pwuhng wengak Pachuang kesa pala ichungol sa karang wow. At sansal na ichungol report yung kawan may Pachuang me utan committee ba na palilong ito numuman piliw. Puwagi ya chay pachutakach nan kamugut pen pachet at department no Pachuang apalilong nan sabon maray pachetin Pahrek na pali survey. Kalangan promise biya. kalangan Masalar aipan pona sa kamugut mamiya kailan ritong itimasin ito comment anak bago prain pona si masin at jawab. Kailangan kamu speaker. Kailangan ng committee monitan patrang na masin ito report 9724 mo ito walawang kamu speaker. One vice members and chorus meron one committee may kapukoy ang tatak sa palwat. Kayo Mr. Speaker man iya itongol kaping Pangkapuran chairman o committee R&D bagi tatak sa palwat. Imenserte attachment kay may patra ang report. Mo na ikis karwarula sa bukat ng kapte lang ap. Imet-metawa me kaya bangkat apali lang mo ni bana pali sa isumum. Kaya din na bang pagkataralong ito siyang mas ligi. Ni patrawan list kan patrawan we attachment ng report. May watawat sa repan sa pong atawli may ipo kami ban apali sa isumum. And partan wat. Hari
based on experience, Mr. Speaker, sang tayo apali si simon mascot do. Lebih pako niyo ma. O istipadoan ma tayo pan tongki do takpen si simon parpan wataps. Napang yawon ng rand ni pong pulikam. Parilautin tam budgeted nan attachment maniya based on their overtime. Ari imagi men pakita kamdian R&D and track to ki we even the talk what o melang yung kapitang budget and realistic and toko the talk bang yaw kay din eu kamba pamping kilong pinisyan na rail apan ya napalaan the talk on legislature kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Jawab. Masular, masih napen rawat taiban, ponasier kamugat cairan rutung tu masih napen standing kam tu report tu Asia kisu lebenar ia cak payu, harus mau tung kamugat masih ni ai, Pwuhng masih ni show, kamugat poita cairan rutung tiar masih napen report, harus mau tung cairan sabulman kita report masih ni ai, Pwuhng masih ni show. Motion paita rok tai supplement kita standing committee report tu Asia kisu lebihnya reaction payo sang committee R&D. Masalah report ay ban pona si Vice Speaker. Kalang Speaker kami kubro mo na iban pagi kalang kaktorok tiyang rate gana kami kubro mas o momotu ang kakayang ya wano ki ranma wan kasam ang ulan way riyaman ulan Pohnpei. Kasampal me patrang uyala malaman mansang rangot mayang aki Mr. Joseph Manuel tenang kroon orakiti o Mr. Albert Lucius on Pohnpei nispa o matalanim iman pagigitaling ako sa mukha ra lopolopo Kailangan promo Vice Speaker. Pwede yung muyan kay Piero kasamo all riyaman mo kung sa Kadkadaur. Speaker, nawaw iman pagi mumut kasambalwat ang kakturak tiyang tira isak silu ang business. Asan sa lamaw kamagito, harus mau tung kamagito masa ni ay, masa ni show, pag kamagito po ita, tayo katkat po unfinished business, o ibang po na sa Chief Clerk. Special Committee Report number Serol Maulay Riesek Payu Mepet Compact Funds Fiscal Year 2024 sang Saumi Committee Silman. Asan sa lamaw report ban report. Daw mo siyang committee mo ni karatepan po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, puyen pada sa committee Silman, mautaot kita, ira, mga bali, kamba kasambal riyaw, matatangi, mo ni mawait na panin noon minimin salatak. Senator Net, Senator Simina, o sabol mo may latun, Committee Finance pati yan. Amuway ito nga sakaran kapung kay Pwuhng pati yan sabol mo may patuyan nilang ito nga wala paan ko puro mo wan ko melal Vice Speaker ano ba Senator Kanibilman pati yan ko puro ka no kasama wan ki pati doon nira all kasambal riyaman masansal Mr. Manuel, Mr. Lucius. May Mr. Speaker, nuwaw karakarak men kamagit mumul kasambalwan talang kadlaw masa ni Special Committee Report number 5-11 riyasak tayo. Kailangan Chairman, muna iban po na sa kamagutay men patruan kapungalati statement may patruan uyang kapuan. Yay committee Silman may essential special assignment yung essential. O Chairman Carl may Chairman yung committee Silman want. Iban po na siya kamagut mamiya. Koros may utung taylan katyan ang masinabang standing or special committee report sa lalimaw laban niya riyasak payo masan iyay. Yay. O masan iso. Kamagit po itar, kaibahan katyangan ng special committee report. Masin na ba special committee report sa lalimaw laban niya riyasak payo. Iban po na siya Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa balban ko puro mo yung ban puro kan koros. Ito nga luwa 1 bill 2 siya
Ongera ol kasampalan wo riamen mapipatang kita mesang rawat. May Mr. Speaker ni wow kara-kara kipata sa makamad choror word o sakaray kami o malwat. Kailan ka kapantela report word wakianan nen momot kasambal word mapit nempe me lalato mensang rawat saya kapal to sang eksekutif. Angkak may yang kita semua. Ada punya my Mr. Speaker na ban kapandala men kau nak kupercaya kemudian bil kuperekit. O angkak kuya kamu kecoror. Anso makoneng karirelan manamanin tatok kasambalwat. Angkak kariresan la lemau del September selisak. Airan karere lawat di bahan ni aso makoneng ay ban padongan ang tama saya kadlale nuwa kara-kara ke bata sa makam di choro ro pag kapadalang report wat kalangan may Mr. Speaker lu kom ko proyek tay kombal ma menteo kalangan gaibe na sa bulmatay uya kupur oni tuan wewe pa na magtrial sa pulmanikik special committee report ng pesero limaw laban niya riyasak payo pan kapwantala ang watawat ranwat o pang kapulpulang committee special committee siliman karos mautung kamaguto masaniyay uwa masaniso kamagut paitar o special committee report ng pesero limaw laban niya riyasak payo Purpurlanga Special Committee in Silman. Here to report. Legislature Bill number V6AH Daily Live Broadcasts, Legislature Draft 1 of Bill for an Act. Further amending sale number 10L-139-23. The Pohnpei Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes. Only Greo came sa Klawatawat. Chance na mo para taipan po na si Chairman Edmoni bagi pitata o sunod mapitata muni. Kamu Chairman Karan. Kalangan may Mr. Speaker muna ibangan pada sa committee muni ay kasabali sa karan wow itong alwawan piltutuwa depan kupuran Vice Speaker Honorable Senator Kadkadaur o Israel kan mabil pati ang kecil nan sa matay uya kupuran mensang ranwat. May Mr. Speaker, nuwaw karakarak, kamagad malwat kailan kadiyang nanmasan ben, kamutang ko sa net, o pagkasilisa kayo, laman yari sa payo LT1. Yeah, man. Chance na mo kamaguto, karos mautung kamaguto masaniyay, uwang masaniso, kamagut paitar, karatak tayo bangkat yan nanmasan ben, o iban po na si Chairman Karan. Kalangan may Mr. Speaker, itong alwaw sa pal, bangko puro mo yung bangko puro kan koros. Sansal me session me uya win count up tay kadiyang nan masan ban kamotang ko sa network eri
Benamia, Taylor Pali Floor Amendment K, count up and young pay tied into one Malwood ban Apali Commandant Senate what on what career. Government my Mr. Speaker, I look at Israel come me Sabul Marail, a right to all floor amendment. Melel into one count up at the okay, Rakti, Nemben floor amendment Pukat. Rengkak sabulman ki ansyo mau o KPS aray tungal floor amendment me kau na bata. Kalangan may Mr. Speaker. Chairman Carl, may atramaso na ben kamutan ko sunod ang kisilisa kayo laban niya riyasak pa ULT1. Speaker. Amoy Senator Perez. Then yield floor on Senator Carl. Pwuhng. Then Vanil floor on Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker ay tungal waw sa bahal kalangan ni Senator Perez. Pwagi George Parenta diyan beliau tungalan kaya semua. Ninduan atayal kaunsak session ni kaunap. Tegad nan masin ben tega manada floor amendment lel floor amendment obgriya sa walu laban dia sa payo. Ari sansal memia kauna badan floor amendment obgriya sa tuwa laban dia sa payo yay mga other senator net. Mabana pali deso. Jai kom kupriya jai komal ma labinansyo jai bang komal di labinansyo. May kupriya. Lerong na sa bulmatay uya kupur o tay kat nan masin na ben kaumutan ko sa natap kisilisa kayo laban niya riyasak payo ULT1. May ban po na siya Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker ay tungal sa karmisik pwagi kasantin sa matay tatawagan may isang rangwad ng tuwan kay Ragdin floor amendment pukat agis salong asang iya ay tungal sa karmisik. Kaya bali sa karanwa ban kupuro mo yo ban kupurakan paros. May Mr. Speaker ni wow karakarak kamagad malwat kailang kakadiyang nan masin ben floor amendment obgriya sa kasula mangyari sa payo. Saan sa lang mga kamaguto pwagi miya karyaman pe iban po na siya karos mautong kamaguto masan iyay uwa masan isyo kamagut po itak tay kat nan masin ito iban po na siya Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, essential mamiyaw floor amendment may panapali floor amendment that may nambawuksang o wala pasa chikichinggay mawukitala.
Apa kemet mai Mr. Speaker, wow kara-kara kamagat malwat thailand kak file floor amendment of creation sula menari sa. Chancellor mo kamaguto koros mautung kamaguto masani o masani show kamagut paitar ok trial filer kamutan floor amendment of creation issue lebniari sa pa. Mere floor amendment Kailangan may Mr. Speaker, wow kara-kara imen chor barantat ang Ria Honorable Senator Ned. Senator Carl Youth Lorong, Senator Ned, kamu Senator Ned. Kailangan kami chairman and committee and Moni. Kailangan kami speaker. Moni ban pato, ayman patuan pakita me. In patuan tiangki tungal sakar misiglang kay bune ban kupuran na nilap kauno code. Kamkatin kupuraya buyan pakita me ay tungal sakaran patuan kami me patoyer nilang. Nanwasan we alam-alam tungkol sa karanwan kan kami pohon ki Vice Speaker pohon ki Honorable Senators kan patang keperamai luan ki kasamo ketepataton ol kasampal riaman mensang matelene mensang kiti patang keperamai lo ya supplemental Ran mawan kapengo kapai yang rail main pembikan me pepeyan main kapese poin yang patang mamangi patu-patuan wialamalam and sabul marail pinin kuku senat keisakim. My Mr. Speaker, nuwaw man patuan Willianti sabul mama committee and Rosan Mau o Pahrek Thailand we alam ke floor amendment nambe pugri sak walu le penial resak payu masan gi Kariyaman. Chancellor mo kamagit mami pwede mi kariyaman pa ipan po na sa koros mo tung kamagito masani uwa masani show pwede kamagit pwede mi masan ba kamu Chairman Ned kalangan imen pa sapul mama kamitian Rosan Mau o patuan wiyata kamakit Thailand file floor amendment nambe perisak walu lebenial risak payu pagkakariyaman. Chancellor mo kamagito mi kariyaman pa koros mo tung kamagito masani uwa masani show kamagit paitar of tribal filer kamutang ko siya na top creation walu lebenial risak payu. Mere floor amendment, kamu Senator Ned. Kailangan kami speaker itu ngalawan pat-patode. Men patuan pa sapul mam committee Rosan Mau patuan wiyata kapitulong floor amendment nambe buka resak tua oleh peniar resak payu buka Thailand wialam-alam ki sapul man kita pagkakariyaman. Chancellor mo kamaguto koros mo utung kamaguto masani o masani show pag kamaguto poita try kat nan masani be kamu Senator Ned Kailangan kami Mr. Speaker imen kamu sapul mama committee and Rosan Mau tianggi kawawan ya aralab ong dame floor amendment with pagi pan kupuran maluat pagi tala 97,760 sangnan GF ong nan ong present paisak lemawan Israel Tonto dagan naman wini ba pat-pato public health me saikte yang aleti kalangan and present paisak lemao wala malam uyawian nan sombongan may report uyawita o subsangkan kareta tame floor amendment tame irawat tan yango
Esudayang. Petek be Pwuhng Wiyawi o nan Chulay. Ebil Pwuhng Wiyawi tayo committee report me eyang patrolale. Rebil subsaklan ton tatok esudre yang along kamutan ko senedu. Eri aimed mes sabulama makamitian Rusan mau songan kapayata o kapitelong when gagan apaliata present pa saglamao me anong irae tonto donkey malawlaw sa igdaliti present pa saglamao and nan Pelian primary health care and mental Pelian mental health or family planning. Mr. Speaker, men Pahrek Thailand Komal Lebanon show Iran kapatapatan eten tonta dongan me anana pe anana pesang agtailap sabal. Mai ku pro in pona chima kamagadi yung mamiyak Thailand Komal Lebanon show. Thailand Komal Lebanon show
Bonus Senator Ned. Kami motion ketrailan katian and motion amendment floor amendment of creation to all of the reason by. Kalanan kami speaker ni wa member doon wiyata kami ketrailan wiyan lam ki floor amendment nampe creation to all of the reason payu o supplement kita pagkakariyaman. Chan chala mau kamu gitu koros mau tung kamu gitu masa ni yai, masa ni show. Kamu gitu poitak try katian and masa ni kamu Senator Ned. Nearlap to on the dock kan mesansal nan para puma patro pesangero Israel kata kapan Israel yang pateng present pai saglemau kesultan penen to on the dock nit nan Trevin Pahrek o we papan sili sansalong sili o may songan nanti yang kapitulong met when kagan kaiden and lelang nan paren mo ni mapan watato na ako to beo when ko purpurla retroact ongnen paren mo ni and program kan mesansal nintuan na tel katin mahangin an kangen korong kan mawiyawan an April May Pilalaton and Chulay. Imet ni arala puigimia kamumatan evelben sangnan paren mona kapria gitri saglamao ako to beo patrola ong present pa saglamao. Pralamuri ninduan magtail uyat katin uyatar misote. Iban padawan karasarasigi special education ibil nin sangan mo o me mangai ki pa sote pralela agoto beo and paren mono what 8 annual cycle and a program me tepin par o imun par and program pakat sote tua benete kainan April kainan sombongan merisang Ibang Patrawan yield floor on Vice Chairman and Committee Rosan Mau and yang Kawait Pwuhng me katete ta moman makitin mo no pakat ninduan tengwala anger campaign Rosan Mau and FSM it Patrawan yield floor on Senator Simon. Senator Ned, yield floor of Senator Simon. Kailangan may itugal chairman, kailangan speaker, kosa pala itugal Senator Wow. Speaker, yan kak yang patrong ira kosampal yung may itugal chairman sa itilong ng katuwat. Ang kak sainsan me ira yung me chairman ng committee Rosan Mau pagpagi kupuran malwat and toke o kupuralan ira meliliw sainsal me kororong panirobukat yang kaya lakta ang so me pagpan ira tuntatang kan special education pinuyawi apuerti ang so bakit toto yawinan nan wasan to toko first back Olympic special health hari nampungan totokat okay totokat sa lungalan ira kasampal panape speaker miya moniya FSM patuta ipatuan called that palikir mandayo pagi okay program kat we program kay making patuan apali yang FSM Pohnpei sa may patumo sangan universal newborn hearing screening Title 10 Family Planning Program, State System Development Initiative Program kapon ipatuwang wewegi o money and 45% kaunaptan. Itram me esyota pakatargido via kawedi usang arail kaun Secretary ng FSML narang kuleti mas. Ang sawat isyota kaledi ulo mantayo pwegi ipatpado ng General Assembly and UN and New York. Ari
Dami essential okay program kat so family planning, universal newborn screening, retopta kintatok topta April leo and parkoros lel match di sakyo. Kata magtaipan apali essential masangot April pa do lel met. Ibil yang ko sumpal ki iram the voice kasalita ba main pansi trainso. Ay tungal pakpak mimen patrong ay tungal chairman o pagpang chairman of finance. Welcome speaker. O member kan masuto sangun wiya bayo mamele process wat pantalar asuto sangun wiya bayo magtay ka tatong isuto munim pan moin laps pan imun September tuwaisak imun parat magtay ka moin nilip kat kiyang proviso Pwuhng ka kapali ari chairman speaker kampura ipadwatay rawat pa ibil pagpagita ay tungal chairman Ainan ngong kilay rawat o kami pun ngong kilay ito imem pagmangkir campaign education tatakot elda tatakot sa longala ini imem kaproyang ay tunggal sa karata luwaw karkara ko pakit pang promise speaker chairman of finance o kadwat ma medal tatakot padalar soto wiya payo magtay kakbuya mapampaya miya sentrio mawonon siri nan kampawo mepan elo ka purpurla September lisa ka kitailing kot kiyang eo momon wanim tig eo purang ka totong ke purang ka kapali anan memya kalangan speaker Tangan Senator Simon aku pernah ko na sama Senator Edwin Yan sudah Mr. Speaker yung kasumpal ko yung pagkakot ko kayo naman tulong o ingin katawan yang kami tinggal Speaker rumah yang wewe kita auto kan floor amendment na patulong mutami kasumpal kiyan suwat moment been working in floor amendment at kasumpal 45% increase in compensation for federal employees under the supervision of the department. Mo amon makaidutan kaiditron the dog in Pohnpei state kaiman. Ida rami bana bolban supplementary department. Kasambal Israel ko kaidik registerment abali Israel ko karo shop. Imin patrwan me ni patrwan wo ki Israel ko me ko bolban federal grant. Anjo mag Israel bi abalan monio. Pwuhng resito yang seliti yang teresito yang an ke kapalin pay freeze the song. Travel kamanala supplementary pay scale. Ito patron may Israel yang patronan pay scale. Retenen nan pay scale me pui ka ban. Amomon magtay ka katabi lupain uwang ta pay supplementary pay scale magtay ban. Apali tronto tongo i maslikin pay scale mami. I veteran me yaw special education bill apal trail apali rail up. Imen veteran me yaw tronto tongo in education me ungi sang koros rai koros contract. Re apal berail apal niyaw songon mo. Moi ikasampal kaya patrolong ni songon momot main ikamelele kaitik ma trai sutra palitan suwat trai suka kapali mur melel nan pochet ko to ma melel yo utan revanga kentai to leng trailen pain rail trailen palitan mo tang parong mau en uya kayo ta me bil sansalo ma melel yo national government coalition puka o raga kapalita sang increase kay mamiya railan ban tolayaro apaliyata increase puka especially at the end of this fiscal year try koros work me trial bill an ki ag setiyat ong supplementary revenue gan 1 cent mamiya answat 90 some thousand kaitik sin moni kismet I bill sutra patrowan work ma tribal ban patrowan ta ni tame fai speaker kasaleta o panda to isito uang tron to pukat I patrolon kambele ni uya benta tok main
Anane ki sabal ka ini kaiti trail ban Toronto tongai me obviously source of funding me pain rail wait ni usongon mom troror trailan bang puro rang trail kasayang 45% ni trail tambil sutuno go ke ma grant pukat ewan somur ma ban solak traiban traiga katabil buko kila Toronto to puka atami ke sampal ki samo moin imen patawan wo ke ma grant puka ban kak being accommodate increase kay mami wagi and kak reflect me karapekan me state increase ki 45% wagi atok toga poi laut la antip show mok dinansi re mo iegis karwaru ki uyapen to ko ti kamele me committee finance the palikan ananen track mau yamona try ban deal with federal grants or federal employees o Israel kan me funded ko ma source of funding o bangka accommodate pain accommodate increase sang niya trial ban puro ka setang increase ka pa mo imen patawan ma utan sapul ma trial nan ong state with utan melap o siya kang koros mag-try ka mo itala po palikan maging source of funding un way to sang likuran na pali rangkak na pali at Langan, Mr. Speaker. Langan, kumawar Senator Etuna, Gampo, Senator Perez. Kalangan, Mr. Speaker, dan baru orang itu motion yo, imen enggak cancel dengan record. Me kamu tahu tri baru wan si gilong and session and sombong focus. O duan kawawa pe ongnya ni file floor amendment mo. Bagi contoh bukat, contoh kan national government ke. Urala real 45% raise on national government. Jail mak kita more. Dari I karabane file la me baru an teman-teman. Pemsigla Mr. Speaker, di iman baruan tapi talang kapan tala practice pe yawi onong floor amendment mamie and therefore ang yawi. Mungkin bukat mepato panangan semukap tolong. Abil asyutu konen. Sang negara perkara speaker man baruan kita motion dan negara kapulang kamjin finance dan growth. Oke betul betul yang tahu dan naik. Kalang sesuatu Speaker. Wakupura essential memir motion kaya na sa ilang kamtin finance o miya karyaman. Kaya katiyan na nusus mas to po itak kaya bigat katlatan nan masan ba. Koros mo utung ko mo gito masani ay. Uwang masani so. Motion po ita o floor amendment upgrade tuwa ulit niya sa payo para sa ilang kamtin finance. Point of information, Mr. Speaker. Kamu Kalangan itungal sekeran wasapal bahan kupuramui o bahan kupurakan koros. Ang assignment would pergi tatawagan song konoti imuntian mo ni. Niya ba na tong committee finance. Miya kawit yata bang kupurupurto. Speaker. Kamu Vice Speaker. Speaker ay tungal kawit puen kakitaran so patak aga kaburburto we prior application no mayay katirak takaros no pinwood eligible rani ang alenan parent to create payo apso patota an kakapolan nintuan aso topol makak iya tungal kawit mo Mr. Speaker nan budget kap Essential memia kawit mentarima pantenan parat makarong tiarata utang rokone yang ale abang uya pen prior application. Main wewe pen miayer o essential me floor amendment upgrade tua oleh penyari sak payu o main men ulianti legislature o pangonga committee finance and o report to acung mata. Masular
Masanapan irawo aktail aletar o iban po na si Miyata Floor Amendment. Hey, Speaker. Speaker. Kamui, Senator Artui. Hey, kailangan ko promise, Mr. Speaker. Iminta siya ang sakratang kaping kanmel. Speaker, pacuan ruya, nilang, melel kay Pwuhng. Melel wang kung kami Speaker, melel Vice, honorable members kan koros, o koros me pipiyan ka child. Mr. Speaker, imin pacuan fata melel delegation in showcase kan o upper floor amendment member. Kapag silisak, labinial riisak tayo o takit kailan kap masani o sapulman kita. Karyaman. Chancellor mo kamaguto, pwede yung karyaman pa ipan po na siya koros na utong kamaguto, masani yay, uwang masani so, kamagut pa itar, o tayo katyanan masani pa. Mr. Speaker, kami, Senator Artui. Kailangan ko promo, Mr. Speaker. Niaralap, Mr. Speaker, floor amendment number apukis lisak, labinial riisak tayo, niaralap, Mr. Speaker, Chancellor me Legislature kaisak kamanala kusunatiyo me apali al me pachodi sang power plant pachodi sakar karaban kamaulana ala Pwuhng kak sawo sak jail min Pohnpei magin anane en kak wait to nan kolonia Pwuhng Chancellor me bilbit traffic en kak pilapali ari Chancellor me alo matching uyaw national government. Ariya Chancellor me kadiyaro kita me moni magjail songon apali yang alo socho tatok la iudan karaban inonten floor amendment watch and gak moni watch ang gak puralang nan treasury pues jalan gak Pwuhng kamorata moni Pwuhng kak kapali kanakela alo pues Chancellor ang gak kanakela alo yang aki kapacayan wasakan makoneng medua car park and truck and field o project kan makoneng aimat ni orala baiban yildong German and finance and capital pacayang delegation o kawe kalangan. Senator Artui yield floor on Chairman and Finance. Senator Carr. Kalangan may Mr. Speaker ay tungal wasapal ban kupuro mo yo ban kupurakan koros ay tungal kapeng ay tungal Chairman Senator Artui Pwuhng ay ban tungal yang kaya semua yan pacayang kawit kasampalwad masang delegation in soke so ang mumot kasampalwad ay kawit memi moni mepit al mesainsal nan kusunod patron nan section 2 lebanial 10 ado Pwuhng so do bukadaglan amount in money ay me patron me ban remain available until fully expended ang me money bukadagla mesainsal number ya one page here me patron fixed track and field Pwuhng money ban bukadagsang lob on lob silnen wanagit ay mesainsal do and kak bukadagla opinion so water remain available until fully expended. Abuan kawit kuburatail intuan kawit din Senator Artui miwa sa akin nan kamutan bukadaglawat mabilban bukadala kusunod na memor sainsal wasame kawit kabanaban report aban patosang Isak lima orang yang kerja isak silu, itu memang patutiyang ban report bantu dua dan October patuan of each year that funds remain available. Ang page karyao iwasa ukadagla ele laut miya Pwuhng kawit project in alm sang Senator Artui o kalaud lan project ngalan in fix mabanut ko so lang apwali parking lot ban kawait mamono bugat ban menaban mamor law tatok la no insak pilpateng met kawait nan ko so net basa me patawan moni me bang na pulban sa matail
paved road maintenance, ban patroyang and related infrastructure. Porque kubuata te lokti yang aja bol benal wasakan me al wat to lang ada ban mie pe kasalin me tatau pugo sudu yak sena ai kamelele me parking lot wiya imun alakan makin tokalang wasa su delivery bill o ni mun kamotan wo taglawod may Mr. Speaker nintuan kaway din sa nadara tuwi paduan me section Riau lel section Payu kamotan ko sa nadwad porque menen kak induan kawit ni senador Ardu and Blow Kamaurata menen ko senad mayor patawan menen kamodang ko senad wad mamalwad pang pureda pan purala o lel September silisa kan regat resak silu nintuan kawit ni senador Ardu ko senad pukat kamanamantan nanti yan legislature case ni orang lap mai Mr. Speaker. Kamu Senator Pahrek. Kalam Mr. Speaker. Di ikapengi floor amendment ni. Moimen paduan kabatayang at ay tungal kawewe ayang konggila floor amendment kapuri reset payo and the file kaide banapoli fix the showcase o banapoli wasagan nan way madinlium kichi magdal kamanada nan 2023 kusunod pugat kamaorta mo pugat na elevan parboron nila karaniang millionaire points kay menen mo pugat ngag mamaur del nandar and mon regulatory sa klamaw. Venen sansal jobo kuburgan de kuburatam wagi floraman men wat wait long sang delegation of wine showcase. I eat a project me kamarta mo. Kamarta chorus me yang aga pix showcase mobil way matilni mobil kichi. Ito one language from Batalan. Kalam Mr. Speaker. Nakan Speaker. Niya masih ben kamu Senator Adun. Lahan Speaker. Mo I kapunggi uya ben totok wat essential mo in pantalan totok talayang project pukat resto mo kit. Mo wasami ikis punat ki yung komutan floor amendment wat magdray pang watag mo dahil kamesang road improvement to ay may patrolelo paving in car park. Yes, may sabul material intention and kapatapat magdayang watag and that fixed track and trail diliti sa fixed road improvement. Dahil patrolwan titra fixed track and field and Pohnpei gymnasium car park asphalt paving to be contracted to PTA. Are nungorang ko sa networks, muna yung toktoka car park. Ay wasami yung ispunot ki bagi leblaw din muna ni intention me kamanaman kita o dahil kamesang wasami patawan pave road the alma pananano uyaw. Iya bil punot ki iya sama tamag dahil sung uyaw dahil kapatrayang related infrastructure when kaktotok sa pan pave road maintenance. Mr. Speaker, utananin doon sa material kamelap. I kamelap naman songon car park mo in mamiyate sa pan pita pan general fund tayo kapaliap. O iya songkoros magdayag pan patropan pave road. Agdailan utan dedicated po sa material ka. Wagi ansuwat utan wasa toto me anana be ononta. Agdailan ba nale pildatong kiyang
car park iwasa mi gispunat kiyang tama mi ipatawan magray song namen po na apali related Pwuhng ye there are more important things on the main road gutay lang napali siyang atay man patawan lang car park Salamat, Senator Edwin. Paan po na Senator Carl, main miya kaway itong kay namun Central Sangkong yun. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa palbang kupura mo, itong alwa ang tutuwa sa pangkupurakan koros. Kailangan Senator Edwin po kaway mo makom sa bulman di. Nintuan kaway na miya, ukutagla, mesansal, tagamutan, ukutagla, panyang aki, labin pato may patawan and related infrastructure. Ong al karapan ko sa usang mo nuwa buwan utapali wasa mesansal ng kamutan, ukutaglawad, puwagi, kaya kamanata miliyan riyaw sang ban infrastructure sector makinasay ng future projects puan co-finance project ng ADBU kiyang sa matay national government to Pohnpei state teka manata miliyon riyaw buwan co-finance project wo manapali al sang tagatik del tawano patwata to tonal tangata to wasa check-in masa ni town patwata la lel ponoponen pixtolanier por dito plunay lo tubene wasa me yamma erbuegi project lapu pan mogdier solana na ben won mono wata na pali Olympics puegi Olympics yang patonan project lapu ai karaben madawat en kakut kamawiyala wasa ko puegi essential me Wei pakonan Pohnpei melel Israel kan me yang paceng kamadongan ranen mo mau sudah bilang amawang sabel material administration melel kecil sains watin wasawo er kamu matawad song en kak kamaw ya lapuan kak mawang Pohnpei yo melel raikan makin piluya tatang ko wasawo nan ranakan er ibagi kupuran malwat cari kak sabel man gitu ong kupura me miya me anan choto Pohnpei sabulman ke yaw me pital ye ma Pwuhng ai me patu pang pura helmet ari ipagaman kupuran honorable senator kan koros wasakan me kawit panana miya po monian patu tawapali kapal pukat an ka kapal nong ate wi ate iran kawit me ban kin kagaje kalomat tatog me kin padabang kupura tail pok tail na podi ata pemasangon kupura wad game bang kawit kupura tail main koros kag metawa ta kapal me mia mesoda batu bang kupura tail ap kagaje kawit kupura tail nan soda kediang nan tatog kesempal me ruas pagin mia o wiak sen sanitation kom kupura sana daratun imen nuwaw karakarak luka kupura mo wasakan mo kom kasaleta maana na pol kom kaway dalon uyaban ko mo tang kusenel pag talang kakapaliat amawad po kaya pato yar bang kupura tail o solaran so pag talang kakolokol tayo sabon man kisang medled September silisa imen nuwaw karakarak pag talang sabon man kita ang kaway din chairman in chain ko nan kamutan ko kita kailangan file ye mo Pwuhng sabol makawewe pwegi one morning me kaway pemia sang tempan morning me palop te me lulu magteka tatong kanantian monwat ay mele yang nan page riya wasansal provided that section 9(6) and section 7 of this act appropriated from the paved road maintenance fund under the authorization of this section of the code shall remain available until fully expended. Nan ko senad me file nan kamutan utak la me file apatuan
provided that sums appropriated from the paved road maintenance fund under the authorization of this section of the code shall remain available until fully expended. Kada file yang aku chorus, may patubang kupuradail, pagkata mesansal nan kawit mamiyasang senador ardu. Al me pansola uya koso lang uya park and track and field, o al me patosang nanpon malo patu dito ang sakarag may kupurmaki basa itong alkawe o kagleliamet kalangan may Mr. Speaker. Kamalma Speaker. Ma kupurain po na siya mga Israel ko masayag nito yang kamui Senator mo po. Langan Speaker. Muna iban patu ay tumal sakaratan kay baniyo wawan patu ang tama komiti yung clear Speaker. Onkin kami, onkin Vice, onkin Honorable Senator Kadkadaur o Trail Korosnet patunan mayang patunan wasan niya lamala mo nan kalariran what Speaker pilyang tungolen ki concern ki explanation in the talk lan mo niya po ki Trail Koros po work me paved road maintenance fund ong atoan po ki trail ke me sang road improvement o patulang wasan parking in track and field, yagis concern ko po Olympics utanes sa kanakanla. Uyahal kasampal yung fix, pwede iwas sa tong school, tong token kampan kamaray iwas sa ratang Russia. Katail tama Chairman in Finance kasaleta ong ni funding in ATP, magkatail match $2 million. Katail bil we year me tana project wo bantrap nan July. Lelmeter site chapter. Kaya bilis to we welcome everybody sa next year project will be site chapter. Kaya kan moment project tin ala kay kaya promise on kaya year sangyat say kali yung chapter. Or ya pan moment na pan tang nanalo at pan paypi likin wasan park and track and field ta kaya pan tang nanalo misakanakan. Yang kasambal kay Speaker. Kaya nana bilmat matawa mo. Pumakatay bilagis tra kamaw yala. Mausa nga ban yuyan mo akatay lap awya to project ngay magtay sa yata ban jotta. Iban imentok telen kubro mausa ngan mo man project weto no no yam mo man atay ban to wala po ki aloy ka sombal ki isang wasan parko kalangan. Amawar ka po na si dahil Kamal teman. dahil talang kamal
Paler ong nasa pulmatay Kuya Kupur o tay kat nan floor amendment of kisilisak lebnyari isak pa. Motion and close debate. Speaker, Dan salamao bagay katyangar nan kamagat chayan riting timasan pen rawat o miya karyamen pe kumay Kupur tay katyanan kamagat koros mautung kamagato masani yai. Uang masani so. Sansal makamagat paita tayo tungtian masan pen floor amendment of kisilisak lebnyari isak pa. Harus mautung tayo sa bulman kita floor amendment what masani yai. Uang masani so. Kamagat paita rok tayo sa bulman kita floor amendment of kisilisak lebnyari isak pa. Speaker. May katkilon sa bulman may floor amendment kan. Kami Senator Pahrek. Salam, Mr. Speaker. Ben Baron offer floor amendment number City Sapio. Please advise and the Masani Sabulman Gita. Carriaman. Harus mautung kamagato masani yai. Uang masani so. Kamagat paita tayo katyan an masan pen floor amendment of kisilisak kayo lebnyari isak pa. Mr. Speaker. Kailangan, Mr. Speaker, floor amendment what ito patuan sient ako patuan 11 patro when gak suwaseta irail gan me shota right on insurance uban yang sumau me kamiti kamanalar when gak katong ki Moni yung non-insured patient, kurangag yang rail patola o saan raban sawaskan, o bil kapure rail to, rail kan pataboto yer mas ligiyo. Moni what, ansa what, tataw kaya nga sa rail nurse kan looking escort, sumaw kan hong namangwani o proto. Nagdraiban ka din kupuri gila, kaparapat na niya and family referral escort aral gan me kamadian referral kamalar when the katong ki moni me katong kong non-insured patient o me bil insured abuya right tungal koyak parola masligi and gak bil sa Israel kabaral to aymat yaral kawawa Speaker. Kami Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa balban, kupura mo yopan, kupura kan koros. Kung kupura ito nga len kaya sumaw, nuwaw karakara ko, tol parenta ang Vice Speaker. Isma, o kalangan. Kami Vice Speaker. Kung kupura yekis pola. Nanay bata-bata to atin floor amendment compagament. Masayrata panenay. Family. O mayin pitakuat niya mapilpatawan niya. Niyan sogyo mo fundraising uyaw. Ana-anapan panenay na ananayang matan patuloy ito di suma. Ribil compagay ko po suma me fundraising uyaw di. Ebil puro to, akabal sa leta la. Ikabin, aramas makabal sa leta la, hindi ako ikaban mo. Ita ko ta, no, yang ay tuwan panay na ko, no. Ari, ay tungal kalap ako, ang introducer, maban, kayan sa wasa panay aban, toto sa ngaman, taman ka, referral committee of ang kakrecommend kon kakuya sawat. Manuyago kalalabak yun ang speaker. Dan salamao kay nama kailangan Vice Speaker. Niya mag-accept lang. Kami Senator Perez. Salam, Mr. Speaker. Intention kamatawat ni a plural family. Irailgan maban tatong ki monuwat Israel में पटोवन तामगोना अपन का पटोवन पेनीने इनका पतलों बांशवट तो आप पे मिये
nurse maban yang isu mau patrola oi patro dosang re kawawe motomot level lo gawat open to go to armasamen maban baksho se shumao when gak sanction lan sam matai churnan kalana Mr. Speaker Motion in close, please, Speaker. men Pura importance ma Senator Simina, Senator Simon, kamu Senator Simina. Galangan Speaker kesebala jungal sakaratan wau imin patro one try position ng floor amendment vote. Karasaraski may min patro one. Kayo. Ira magtail mamasan yan sugsit. Men sakara riyamel bayam. Rusto poila. Nan process na tayo lapali kan medical referral. Putrak man siyang sakara. Gudainan nanti yang apa liu, ada masuk sudah lelah mela. Keriau. Serbin men bangku buru tu orang kau napi. Habil mela. Men seker. Jangan ira bukat mengadai mamasan yang usut mepit maur. Hari akan dinang kesampal. Ime bilugis. Ai jungal mat bilugis puralang. Jangan ira mengadai mamasan iranti. Serbin bangku buru tu orang kau napi. Mela. Doktor nawai bata kita me pantala. Hari benene bangka puru itu ya armasi orang kau nampet. Hari utrung floor amendment wood. Pergi pit mau. Oh ente puru yang uyau ya. Kalangan speaker. Motion dan close masan peniru. Aku puru yang bonus sama Israel makawatan ini lemerai Senator Simon. Kalangan speaker. Kau siapa lagi tengok? Wow. Speaker enggak sensel niyal ko sampal di doramen dan memia. Nintuan kawit memia sawat tama memia. So maman me pangkin pakatar laligin Pohnpei o toranane sawasin mau ni ya government kin pain nurse pan nagkakiangala pergi mau ni proto. Kawit bemiamet panay na yan kakyang aman panay na yan kakyang wala hari berbataw mau yo I ramitugalan gyasut pitak teriau memia sawat memunatay pangkak control anan memia yawan natay pangkak control anan panay na koros pamparlan mo ni ipakela tragder ko justification kan membangko yang karapan ngoy mo kunong yang tami anan yang iro koryau imen mekut mekin kalabuyaw in real life faktor mo masang ko sunod wot pangkamanaman la Israel kan me patroller me vaccine ren me koy sin arama sin so pointa na ren tikit para pangwalar potar panay na yape Israel patroller Philippine taway mat naapit pa naman malalakap Pampurutor bangka claim peneral tunggal tiket o aral tunggal per diem songkan matau bawa mawat speaker iutung tahu dulu apa imen nak essential sang tanam niam ya pemunpan pasal di tahu ni kerasa pakai di patuan tahu tiket kami kali metodong ai pan government bangka teriak dalam mungoi sarayang siniang kami pan tunggal mai patola Filipin te patola dia kerasa karena anane Thailand kak talk mau maktay bangka terla ramasman Thailand ta fully responsible on ramas ay tiket kalian ar kompang ko pura mai tunggal patro mo man apa imem kasadeta me di wirabukat real life situation kay bitaw langan speaker Magupura mayor motion Thailand return to machin penerawat ayatuan pe mia karyaman pen kamagito jaga kombal ma tay kombal ma Thailand salet tagil ma machin nak magupura impona sama senator atun
Natay komalti mayor motion kaya return to masan pe o mia kariyaman pe ban pona cho koros motung kamaguto masani ay Pwuhng masani show kamagut poita kaya return to masan pe floor amendment koros motung kaya sa bulman kita floor amendment ap kusilisa kayo labi ari isak payo masani ay Pwuhng masani show na Pwuhng sudah sansal Ivan pona sa kamagut at Ruwasin Division o Ivan Patroyan Chief Clerk kami Patroyan na roll call Koros mautung masani A sudah utung pan sudah sabang kami Chief Clerk Senator Abis, Senator Ardui, Senator Carl, Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Joab, Senator La Torre, Tahanan patulangal Dorso. Senator Label, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Miguel, Senator Movic, Senator Ned, Senator Perez, Senator Simon, Senator Simina, Senator Simram, my Mr. Speaker. Figure mo isote anane yang choose chancel me show isak limau te abstain o A limau te met mango tay soto kamanata floor amendment of kusilisa kayo labanari isak pa Speaker, motion yung close mo yung motion. Pamaguto tayo ng tungiti masin pen kamutang ko sunnet of kusilisa kayo labanari isak pa LT1 koros mo utong kamaguto masan iyay o masan iso kamagut poitar tayo tungitian masin pen Pwuhng tayo bangkatlan ang karya o kem saklan ng watawat asabul matay rule may required duplication ban selti o kamutang ko sunnet of kusilisa kayo labanari isak pa LT1 uyalar LT2 o iban po na sa Chief Clerk kung ususin ngil Senator Abis, Senator Artui, Senator Carl, Mine. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Joab, Senator La Torre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Miguel, Senator Movic, Senator Ned, Senator Perez, Senator Simon, Senator Simna, Senator Simram, Mr. Speaker.
Speaker, point of information. Kami, Senator Pahrek. Kailangan even ada itu mah saya apa di law for time po na po. Kupurak saya katlama o intikler usus. Saya lah katianan. Speaker. Intikler na usus. Speaker, man batuan kamu kita lengkap katian banan son pakai. Boleh. Terima Speaker. Vice, kamu yo kumakupura ya intikler ma usus result ini. Kontrola. Kailangan. Dan sansalang way pa kon mesabul matay usus tatatok matok kamutan ko sa natap kisilisa kayo laban ni Ariyasak Payo waltitu usus Ariyasak A o sa Pwuhng. Met mawag tayo kamanatar kamutan ko sa natut. Kailangan kamu Vice. Kailangan Speaker, man batuan pagi kita lengkap torok tiang banan son pakai. Chairman kan lengkap pakai. Tayo torok tiarok tayo kat pon pakai kamu Vice Speaker. Floor tatang Chairman and Moni. Vice Speaker, yield floor on Chairman and Moni. Kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker itu ngalwa sa palban kupuro mo yopan kupurakan koros. Nanay sa umawat may Mr. Speaker mentungalan ki privilege. Mentungalan ki privilege ko ingak tungalan ki salat. Kamu state sa mo point of privilege. Ko biya sa pizza matay session. Ninduan kawait magom kawaiter mo ang challenge gak po na sa managap kasambalin women me kaping saletalanan Wayne, North Carolina challenge gak sa bulman ka benasum kis pag challenge gak wan ki jungal silak sobur the late Mr. Panuelo ipadang Senator Edmond kasambal all minatong way po kipak tote pilpadang Speaker pilpadang Senator Edmond pilpadang kipak ulian wen Pohnpei nan kamatongan way no Pohnpei kin patkiyang way cekan melel kamatangan yakyu ari ipadang kuburong main Speaker o Senator Edmond nuwaw karagarak pagi momor kasambal watch dalan kak sabun man kapin ni anso mau lolon payamawang the late Mr. Daniel Panuelo kalangan kurang man Mr. Speaker. Kailangan Senator Carl tayo katianan moment of silence. Kailangan Senator Carl pagi kawait mamiya. Kailangan kupur koros kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker itong alawawan tutuwa da pan kupuro mo yo pan kupurakan koros nuwaw karagarak tor paranda dong itong alpha Speaker mabit pakay. Speaker. Kamu Vice Speaker. Kailangan Speaker. Essential में नियान सौ में chairman छोटा कट टपाटो निसाब vice speaker kalwa tatokan kamtian koros budget. Unian सौ में उपरोक्त session peralaw jai sabulman gitar kosan dan budget CPA yang watawat kayu peralang kamtian finance penkak tatokong kamtian koros tok irokan mona bangkap tulong. Essential mis ranut Patola kata sabulman ke ran tetaba mawawa ke lakap de lel niat nalu kapan pong niar taran mon kapran makit I padawan kami lelam nan makitin tatok mananan sawat kamtin finance and kakanakaila
executive and budget o kaptulungan legislature. Utalanggak sabulman kita budget wat nan wikut mona bang pakatariyang kapna. When kak sabulman kiyan sa o saila terpantasan lukaban pongin niyan September silisa. Aruma chairman in finance pan utung ayman Padawan Tata Committee in Finance, Chairman o Committee Paki, Communion Kak Muitang Committee in Finance rin, Taulang Executive Lakap. Wan Kangkoros o Kanakala Pachet. Puma Executive Nukiyar report sa Angkoros, akak signal lang kamuy ang sugtay panan, Taula. Aragalak tuwa Lakap, Patola, Committee in Finance, and Kak, Katpananan Malwat, yang aking member, Koros, piluk po. Kaya koros yang kak tayaw taot nan pacetwat mo na tayo na paliata. Mon fiscal year wat apa ni cakla. Watel bukan nak pakatalang kap na. Cakta kulak tuwa lakap. Lel kulak taba. Kaya mga banana executive ang kana lakap. Medyo pata chairman and finance. O ya ke pakayar nan chamber wat tayo katpina lakap speaker. Kom gubro staff kan ang bilkak. Avail arailan sa uparan sa wasa. Committee in Finance o look at member koros ikalang kap tayaw tot panaw kasan ito po committee in koros makarong-rong kay irawat sa ang matawat kayo wewe kan kakata kung pasang ikalang kap sa paliman kay pasanti o kayo rin ay pakair may man padawan uya o tata chairman in finance o sa karawag mumot kasampalot kalangan man speaker. Point of information, Mr. Speaker. Kalangan may Mr. Speaker, itungal wow sapal o itungal sakar masik sapal. Patungan ni Anso me iba kumal waten kapuan telal report in Siliman. Manso makoneng pegpen karirelan manamanin menen kameditoro waten kakuya tatok and kakarirelan el September silisa. Itungal yang iya so mau kamakit telang kak malu waten kak kupura kamedin Siliman. Manamanin the Kopukan Kameditoro dan kak lel September silisa kalangan. Chancellor mo kamagit mabiye kamelele makamagit appropriate pagkatay sa angkat panalakap o menen committee ban mela lakap ma sudre extension. Koros mo utung kamagit masani o masani show kamagit poitar o iba chancellor ni tuwan pag mamiya menen special committee ban karayla del September silisa. Kamu Senator Artu. Kalangan ng kompromi, Mr. Speaker, yan. Patuan pata, melel chairman in Health Joint Committee Environment o Health. Parliamentary Executive, lakap lak riyaw o pwede join na kalap awalan. Jailan ka kung sa kaimay imin pagi ulianti chairman o pagpag o melel Joint Committee jail kak eukupan executive o mapit oil spill sang power generation ng Pomalo. Sabil Qatar email sa bulong wal sawas o mail recommendation magtaipang uya. Aymet o lakap lak riyaw. Iman KAPWARESOU kangongo committee kabatrapat nituan pakair misan sa chairman and Artu malang katbene nituan kawit mami ni sangon mo transo bil motomolar. Kamu chairman in PWTC. Kalangan may speaker. Mo na iban yang patro. Dengan ay kiwini o wow kalangan ng pateng sa bulmong komitiang gear kurutong wasakiset wong ki komu pais o yang ay honorable senators kan korusi. Niya pagayrom members in PWTC niya tayo meeting you record namin ni at work mo rin session na kalangan. Chancellor mo pakair mo Chancellor Senator Laban o kongong piluyawiyang member in PWTC Red Bill Patrang Chairman o non-kawait met patrawantar sa karantar. Kamu Senator Perez.
Dagmata Komal Sinanchogis. Dahil and Komal Sinanchogis.
Valero na sa Blumatay Uya Kupur, utay kat nan pakair, masular pakair ay pan po na sa Vice Speaker. Speaker, ay tungal sa karan mo sa pal, pan ko promo yung member karo, so bil sa karan kapim, po kita po ikan tatok na miyaya ranwit. Usang ni Karabo, mang Speaker, isa karay ka mo yung mamotwit, kailang pamaltisan ang uya lang sa Uya Kupur. Ranwit, o proon sa pal pa na kalakisak niya pa. Karos mautung kamaguto masaniyay uwa masaniso kamagut paitar okteban raban komaltisangan an Uya Kupuro sa palpen niepang kalangan din senator ko Karos. Chairman member kan lakap